Baba linjani? Sikhona fanele njani leni? Siyaphila. Igama bani? Igama nginjabulo Dube. Yebo Dube. Siyabona sokutshisa Dube. Hala khathesi. Hayi umlimi sevulile nasingendi umkhathi wakhe. Silapha sikhala indaba lezi zi-transport abantu bakhala sokuvuliwe uhulumende sokuvalwa ngokoseve kodwa abantu bayaminyana emabhasini abazupho kunjani la? Hayi lokho kakukapheli. Lokho kakukapheli Sibanda. Into esihluphayo sibili kakhulu ukuthi ekuseni kwesikhathi amabhasi amalutshwana ukuthi athwala abantu bahambe ngesikhathi uzugcine usuphuza. Kubuye futhi intambama futhi sabe sesiminyana kakhulu ukuphenduka. Futhi sesisesabela kulezi nsuku ukuthi kuzaminyana kakhulu ngoba imoto ezinye seziphuma sesiya emakhaya njengoba sebevulile. Sesiya emakhaya ngapha ziyasala sezilutshwana kakhulu futhi ngapha edrobheni. Siminyana okunye ukumangalisa sigcine sesithi pho lo mkhuhlane uzasithiya ngaphi njengoba sesiminyana kangaka. So bathini anti kongani uthomela kusale 1 meter kodwa siyabona ukuthi lapha kuzupho lihlazwa lendawo yabalandaba. Imitha siyayikhuluma ngomlomo sibili ayisifikise lapha esifika khona kodwa kayisikho okwenzakalayo. Okwenzakalayo yithi nje singazibonela ukuthi singaminyani kodwa ke kunzima ukuthi futhi singaminyani ngoba kuyasabe sifuna ukungena lebhasini. Sabe sibanenge sifuna ukungena lebhasini. So nxa sengavulisa ikhala lo munye sengangingenela akukho lula. Akukho lula sibili. Kodwa ke siyazama ukuthi khonokho kube khona. Bese siya emchoveni. Emchoveni vela kukhulunywa nge1 meter. Ikungena emchoveni sihlale ngokukwana. Kanti la masuku futhi angamchova la mancane. Akhona sibili. Sihlala siyi44 njalo. Asitholi umehluko. Umehluko nje into ekhona ukuthi siya sanitize. Kwesinye isikhathi vele ungasanitize futhi. Hayi, so abantu bangaphefumulelana nxa lo mkhuhlane banikane. Kakhulu ngoba vele sihlala siminyene. Kambe abantu beyi4. Akusangeni akusafani into konke lokukhunywa ukuthi landelana ama COVID protocols hayi. Into esikhathazayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe baba. Kasiboni kuye utshengisa ukuthi kufanele sehlukana ongakanani kuhulumende. Wese kukithi thina ke yakuvela ufuna ukuzihambela futhi siyakuthatha engxenye kwesikhathi lula ukuthi thina sihlala sonke khona phela lokitshini kuthi ukuthi kasingaza ke sithelelana. Yikho sikubona ukuthi kwesikuthatha njalo ngoba siphonga ugada nje sisihambele isikade nje usuphonga uzikhangela uzivikela wena ukuthi utholile ini mask njalo mask kanti uyazithengela nxa lamhla sokungaphiwa ama mask yathenga asaswaphi siyathengela siyazithengela nxa ungaqoka bathi yabo kufayini usokusiya ngale imota okuyo ukuthi bathini bakukhipha phandle kumbe bangakukhiphi kodwa esitaradeni vele asakhangela imkhuhlane isikhathi esiningi usukhangela ipolice. Yikho okuvele okukhona nxa ubona ipolice asofanele ufake kuhle imask kumbe nxa ungena esitolo. Isitolo ayibahle bathi wena gqoka kuhle imask bafuna uvala amakhala uvala umlomo. Esitolo ayiba ngathi ba strict kodwa kwezindawo lezi abalandaba lapho ngaphandle ukuthi uzubone amapolice ayikho lapho okwenza khona uvale. Wona uzwahlatshwa sengahlatshwa zonke zombili. Hayi no siyabonga kakhulu. Yebo.